Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas, 20 Channel 13, at dan 2 minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Itamalum ti Martes, ti suggest ti mabilang iti bulan, ti Marso taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Andy Ruel laranang hasta mo ti TV Side TV Channel 13 ni Jo Marie Abab. Ngumay mani nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang sumanglad ti samaray dayaw pagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kindandani ti Lokanja. At i-agserbe minwagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, so ti siladan namang Kevin, kin magpasangbay kada sinurat yu, abon nagtidandani yu, anakay palaunan, kin mensahe kada patigyo iti biyag. Kin kastamutin na kiti papagayam yu nayat, at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo iti dawin nyo, nagita kominyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas. Kita tingarod tumuna, panglukata sunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Sikalaang ti pagduyusan daytoy rikna. Iti tunggal aldaw sikati sapsapulong tuy mata. Wen pudno nga sikalaang ti inak ay ilapsik ti adu nga sulisog, napudnukin ka daytoy puso. Uray iti labus ti adu nga panubok. Among nga siksikalang tinak ay ayaten. Iti
manipod pa'y idi. Adung natawang tinaglabas, masikatin inay ayat. Si kalaang ipagduyusan daytoy rikna. Iti tunggal alaw sikati sapsapulan to'y mata. When pudno nga si kalaang tinak ay ayatan. When pudno nga si kalaang tinak ay ayatan. Addan siya minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam ng nagibasa, ti bunag tilandani, kastamutin, dati kablaw yung kuminyo, ti live Facebook. Ti kablawan tayo munag ti papagayam, tayo nayat, at umartarabay ti dahito ya programa sa aming ayo kinandani, ti Lucanja, ti sa Western Pangasinan. Kastamot na probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Ora, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti daytoy a signal ti radyo ti Radpas. Kitadtoyin dagiti brande da motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kasor installment, anya pa'y tururayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwarte motorsiklo yo. Ito'y Royce Crop Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candom Branch, Narbacan, Bantay, Ilocos, Santo Domingo, Ilocos Sur, Ken, Abra. At dati agur uray 1,000 pesos. Kadad dati makuyog na customer ang makairuwarte motor na. No dati sa Lutsudio tumawag, tidaytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo. Karagitin na dakama ta branch office ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation, kung saan nyo liplipatan ng ibaga, tinagan na Lito Alcantara, Sales Manager. Wino'y bagayo ng agyo ti radyo ti Radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maalay umutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Nakapromo ti Suzuki Motors tinababa a down payment. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagiti mo't nakabayaran ti motorsiklo da ingkay alanin dagiti original ORCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Hasta mo dagitay saan pa'y nakaala ti plaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017 nagpababa 2014 ingkay alanin winoy claim sa opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang kita Xerox copy, ti original ORCR ti motorsiklo yo, agraman valid ID.
Napapagayam, dagiti ti mayunay-unay, launay. Karagiti gusto sarte motorsiklo, nga wan ti plaka na. Arid di Domingo, nga dati tsupen, ti tunggal kalsada, kinkan kanto. So galibtak kayo papagayam, yung kayalanan, nagiti plaka ti motorsiklo yo, sa jay opisina, del 2 District, Candon City. Gusto mo kita papagayam tayo, manakasya istorya tayo tatay, ita partis nati, Santa Cruz, ano kita kung na baral at lati panawan, so nga, malididayan ti lubong gapuanan, ritagraraira pasamak, ti balasi ti tao, ang kunada. So narigat yun, ni mato pa yun dagiti gasolina, when ti kababaan nga nakita, 69.90. Ti unleaded niya, unleaded. Nakita ko sulsulyapak. Aming gasolina sulsulyapak ng mano. Nung tumbigat kitak man amin ng mano. Tingin matwan di tunggal maysa na petrolyo ti Locosora. Kita tingaron ti pamalagay manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Today, ako sa pay out ng dating program na Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa pagpusakitan. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos na aming kapamilya na mapawag ng financial assistance. So, napalunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibilang na program ng AKA. So, dati AKA ako sa kabalbalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali ng mabalit na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month Celebration.
Addan sa 18 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Ito na ni Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Special greetings to my best friend, Robbie Ikala di Tasinait, Barangay Duyayat, Pastamod Gabriana, Brilla, from all things Idol Lito. Nagapuray sa akin, Alfonso Rayray. Ikablawan tayo ro na pagayam, Dioniso da kanay, Clarita Ragos ti Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Pastamutin ka na Mr. Renato Kinmirna Pascua ti Ortiga, Baknutan, La Union. Pablawan tayo mo ti Barangay Captain Alfredo Kawis, Barangay Kagawa, JJ Coico, ni Jopre Cadorna, ni Minda Palo, ni John Byron, Kimberelio Ambabag ti Barangay Banukal, Lidlid dahil kusara. May nagapuag kita di Kalman sa niya. Basta kaya amin sa Barangay Banukal, Lidlid dahil kusara. Hasta mo ito yung sila ni Romero, Salvador Romero, ni Pidelina Romero, si San Miguel Burgos, Pangasinan. Pablawan tayo mo ni Glory Gayaw, Emily Tumopia, Tonabel Tumayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, ni Barangay Kalitong, Burgos, Silocosora. Pablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Nicole Vite del Mundo in family, ni Barangay Payumpon, Mamburao, Occidental, Mindoro, Mr. and Mrs. Nelson Marites Alcantara in family, ni San Vicente, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Hasta mutin ka na Mr. and Mrs. Rolando Helen Alcantara in family, Honrado Alcantara in family, Juning Alcantara Bandalis in family ti Barangay Sayaman, Mamburao, Occidental, Mindoro. Happy birthday, Pagayam Rolando Alcantara. Hasta mo ito kay Nelly Bilwan in family, Rosie Castro Alegre in family ti Barangay Alacak, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Pablawan tayo mo ni Randy Saplorte, sa Lapasap, Kabugaw, Ilocosora, ni Juan Ramirez Ortega, ni Jen Garcia Ortega, ni Jolie Navarro, George Ramirez, ti San Fernando City, La Union. Hasta mo ti Ladila Rivera, ti Green Valley, Baguio City. Pablawan tayo mo ni Pagayam, Rogelio Ortez, Ronaldin Ortez, Jonelin Ortez, Virginia Ortez, Dorocho Ortez, Canerona May Ortez, yang Sabaran, Sor Balawan, La Union. Hasta mo tin Bit Saludo, ni Nixon Dacuasi, Domingo Manzano, ni Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosora. Pablawan tayo mo ni Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Naana Kidaog, ni Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Hasta mutin ti Asinyan, Rondelia Group. Askalapagaya, Alejandro Colasbanwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang ni Enrique, Bakdayan, ti Barangay Kalomsing, San Emilio, Ilocosora. Hasta mutin ng Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawar, Arcadio Gamalio, ex-Captain Roberto Balben, ti Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocosora. Pablaw na ito nga naggapo kil Pagayam, Alejandro Banwa, ti Barangay Kalomsing, San Emilio, Ilocosora. Pablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jucara, Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, king kastamutin lagi ti Barangay Tanod, king BHW, BNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Pablawan tayo mo ti Pagayam, Roslyn Yangan, Lizel Ramos,
Sita Gaja Valdez, Mi Arias, Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Astamutin Karapagayam, Armilita Murao, Nelson Murao, ni Bobby Murao, Astamutin ti Villanueva family, Contawi family, Muswila family, ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kita tingarod tumunadani yung hintay basa, managkapo pagayam Generos Gakusana, ti Alisa Isabela, ti Daniw na Paulwan, dua kayo dito'y pusok. Katkunan ni Lorenzo Enzo, Bade, kumusta? Ay, kumusta, Bade? Kita pangsabong ta. Basta kaya amin na sa San Vicente, Ilocos Orcang Runan, Kinapagayam, Lorenzo Enzo, naimbag ng oras, Rabim Pagayam. Tiday ito ngayon kaparagwibuya, ti live Facebook, ti programa, sa umiwing ayo, kinandaniw, tilokanja. Daniw na Paulwan, dua kayo dito'y pusok. Nagapo kin Generos Gakusana, ti Alisa Isabela. Bilig ni ayat, umadipon kin ka, rik na ngayat, alilawon na ka, sulisog taglawlaw, agari kin kuana, napudno nga gayat, pasaktan na ka. Day tangayat, may karyak pa'y ngata, tato'y puso, ayat muten tidwa. Ay ayatin na kayo, isot ibagbagana, marigatan na, sa puso kit may maysa. Kasto'y gayam tirik na, hindi mapagpiaran, maburiburan to'y puso kingkaunggan. Yak ninamnama sika kitpagwadan, nga tiyayat yu napudno kin mapagtalkan. Lusyak man tagbirok ti sabali, dahil tapamakawan ni pay mo kada kami. Tasyak na gayat, mo't tinasude, takiamok, mayat daytoy nga ugali. Pamakawan tidawatek kin ka, sapay kumatawatem ta. Nusyak ti pagpilyem, pilyek kitsika, ikarek kasika lang, saan ngay suna. Lawatek nga rod, tumno apanusam, nuday tayat mo, kanyak kitlipatam. Basol ko tasika, kitinak liniputan, awate ka ti pupuso, tinted mo apanusam. Turay ta ti Daniw na Paulwan, dua kayo dito'y pusok. Managapo kin Generos Gakusana, ti Alisa Isabela. Kitagtuymot nga rod ti maysa sunata, amay pakuyog ti Daniw, ni Pagayam Generos Gakusana, ti Alisa Isabela ng daytoy, kitadal sa Ma'am Jordan.
man sabong tatap tapayan ka wadang kulap ko kasikat liwliwana uray no di nakayaten ayaten kan tulad ta uray no mataya kon lulakit di taagbiyaga sabay dapat padar sa kinagdigos narway alurwa napagas kuitan kasika
maragsakan na datoy tata, makakadwak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat 20 minutos
kasangwanan tu oras ng alas 7. Ikablawan tayo ni pagayam Flor Manaog. Manaliman mo nagbibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas, mabaon ti programa sa miwingayo ginandani ti Lokanja. Naimbag nga oras kin rabim pagayam Flor Manaog. Kablawan tayo mo na pagayam Mian Kayabyab, Camilga Kuskus, Renalyn Garcia, Rosalyn Garriga, ni Roma Mitoquero, Reyna Keo Lebar, kini Marnie Kabagbag, ti Dum Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Kastamot king Angeline Bungulan, Itadanar Santiago, Ilocosora. Pablawan tayo mo na pagayam, Renante Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, Robic Cabanilla, ni Ilami Ayunayon, Marcio Dakoy Bagani, ni RJ Javier, kini Madil T. Ibanez, ti Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendom Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo pa na pagayam John Davis Bergonya, Santa Maria, ni Jen Aquino, ni Susan Ramos Aquino, ni Sara Sienricanya, Oliver Pinto, ni Babay Gallardo, ni Don Philip Bantay Brands, Bantay Ilocosora. Kay kastamutin ng Jessalyn Toson, Reka Tobadlo, Kristen Sorin, Serna, si Ron Kayabyab, si Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santo Domingo, Ilocosora. Kastamutin Maylina Villa, Robert Dragunay, Jerome Rilera, ti Trecia Ma Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosora. Pablawan tayo mo na pagayam Artemio Cabangcala, Constantino Dormente, Erenio Cabangcala, Tito Barchita, Kinilario Cabangcala, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosora. Pablawan tayo mo ni Maricara, Murao Garcia, nariman mo nga buibuya ti live Facebook, ti programa sa miwingayo ginandani ti Lokanja, babaan ti DCTV Radio Tiradpas. Naimbag nga oras kin Rabim Pagayam Maricara Murao Garcia. Good evening, Sir Lito Alcantara. Nag-apulit akin Maricar Murao Garcia. Kablawan tayo mo ni Rolando Gamuso and family, ni Bagar Candon City, ni Rogery Rodriguez and family, ni San Isidro Candon City, Astamutin ni Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joanna Romero ni Joao Romero, the 6-2 General Marcandays, Robio Galimuyo de Ilocosora. Astamutin ginapagayam Angel Rakuya ti Lantag Santa Cruz Ilocosora, Agnes Obrero ti Taleb Bantay Ilocosora, ni Linda Ontar Ilse Ontara, Tariwas Banipang Gasnan. Mablawan tayo mo na pagayam Anita Labayog, Dinwanda Simonsing Arsiaga, Tibigbiga Sudipon La Union. Astamuton kinapagayam Alex Manaog and family ti Sapang Galimuyo de Ilocosora, ni Pastor Adno and family ti Rubio Galimuyo de Ilocosora, ni Rebecca Dagsi and family ti Kalungbuyan Galimuyo Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Milba Rosario, Imelda Valdez si Barangay Patpata si Ken Candon City, ni Camille Kasatan ti Paypayad Candon City. Ablawan tayo pa na pagayam Bill Magani Kabuatin family ti Pariok First Candon City, Edna Galon in family ti Pariok Second Candon City, ni Daniel Galcon ti Kalawan Candon City.
Ablawan tayo mo ni Edna Tolentino, ni Silag Santa Maria, Ilocos Oras, ni Erlinda Norelia, ti Arnap Salcedo, Ilocos Oras, ni Princess Bulburo, ti Kaburao, Santiago, Ilocos Oras, ni Venus Monte Tobidan, ti La Trinidad, Benguet. Ablawan tayo mo ni Belma Sullivan, ni John Sullivan and family, ti Mabilig Sigay, Ilocos Oras. Hasta kablawan tayo para Mr. Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipi Bautista and family, ti Barrientos Luna La Union. Hasta Jericho Lucero, ti Quirino Tagudin, Ilocos Oras, Enemina Isladi, Tararampang Balawan La Union. Kablawan tayo mo ni Batot Lasigan Dawasen, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inorelia, Doming Inorelia, Luis Ganad, Mr. Mrs. Clifford Eileen Ganad, si Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos Oras. Astamot Kirapagayam, Norme Batingan, Nian Batingan, Rio Batingan, di Barangay, di Guzman, Mabini, Pangasinan. Gastamos en Merlinuma, en family sa Mang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Ablawan tayo mo ni Dona Bungan, Disi mi Orbo sa May Kamaymay, Lucille Largo sa Tumbaga, Kenny Maricel Abungan, sa Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingarot ti Daniw, ana Paulwan, Panagsagaba. Managkapura ito ikinipagayam, Island Verso sa Kabab, Itamurong Kawayan, Ilocos Oras. Namda ito ikatanda sa Jepagilian, ti Bulog na Itali. Itilikudan, pagteng itibiyag, pasama krumswa akilat, agsasamusam, pigada di malapdan, itibiyag panagladingit, umapay man. Iti kabangibang pamati, kalpasan ti dawol aglinak kitdi, tilwada yasan na dagiti mata, amang parayray masakbayan masirmata. Panagsagaba si Katpun Kingapuna, amang parnoy karitibiyag ngagdama, masangal da turod kinamnama, iti masakbayan masinggalot tital na. Diyos ti mang patignay, mang patibker, mamaptibker. Karag iti agluluken, narik na, kinakam. Isakaw madang kinamnama. Amang lasat panubok, biyagim pabulod na. Raita ti Daniw na Paulwan panagsagaba, managapul pagayam Island Verso sa Kabab, madasa jay bulog na Itali, namday ito kitagatamurong Kawayan, Ilocos Oras. Itad tingarod ti May sa sunata, amay pakuyog ti Daniw na.
Kasano apatyan ka nga ay ayaten na Nudi mo me iparik na ken ipakita nga ay ayaten na Umanay kadiken ka Tanalanay ngay kikita Umanay kabikin kan Yisem mo kanyak Kaspan nang iparik na Lupot nung agay ayat ka Lulukang tapusong agumaw kawawan Nuabayin ka mangipeksa ipakita iparik na tapnon patyan ka Lupas-pasig langay siyas inikigma Panagdatoy mo kaya Japatyen anapod nung kaayat Sa tulap patyen no sa wem mapagpagyan na Kasano apatyan ka nga ay ayaten na Nudi mo met iparik na ken ipakita nga ay ayaten na Umanay kadiken ka Tanalanay ngay kikita Umanay kadiken kan Yisem mo kanyak Kaspan nang iparik na Lupot nung agay ayat ka Lulukang tapusong agumaw kawawan Nuabayin ka mangipeksa ipakita iparik na tapnon patyan ka Lupas-pasig langin senyas inikigma Panagdaton mo karya Japatyen anapod nung taayat Sa tulap patyen no sa wem mapagpagyan na Lupot nung agay ayat ka Lulukang tapusong agumaw kawawan Nuabayin ka mangipeksa ipakita iparik na tapnon patyan ka Lupas-pasig langay senyas inikigma Panagdaton mo kanya Japatyen Ti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga mamo nga bababae kat kada lalaki ket ginaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangus-usar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na
Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ita no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon ako no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinong mo tibiyang ta danunan dagito no ada kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasa tayo, ang kaya namin magpagang dito yung siguro distrito, at least haniti ka babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanonan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Sison kaya dito na duma-duma pa nga leaders tayo dito sa distrito. Dapat may sa minutos, pasangwanan ti oras ng alas 7. Ito na ni Maricar Murao Garcia. Good evening, Sir Lito Alcantara. Hasta mo ting kapagayam, naimbag nga oras kin kanitom, ti daytoy, ing kaprabuibuya ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas, babaan ti programa sa umiwingayo kinandani ti Lucanja. Kapuray takin Maricar Murao Garcia. Kablawan tayo nga roon na pagayam Roelio de la Cruz and family Titinan, Santa Maria, Ilocosoro ni Arnold Dueling and family Tinasay, Narbacan, Ilocosoro Astamot kan Espiritu Salvador and family ti Kabarwan, Santa Maria, Ilocosoro Kene Florencio Soleva and family, Tapato San Esteban, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Glenn Biras and family, Ibang Bangar Burgos, Ilocosara,
ni Alci Ansita and family, ti Banglayan, Narbacan, Ilocosora. Anthony Dueling and family, Tabur, Narbacan, Ilocosora. Kenny Pagayam, Sonny Calderon, Montero and family, ti Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibayan, Tilangqua, San Emilio, Ilocosora, kay Gastamutin, kay Kerbe Villaros, kay Mateo Buy, San Emilio, Ilocosora. Gastamutin ka Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family, Tinalasin, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Glory Bayang Ibiat, Santa Maria, Ilocosora, Mansel Sibiliano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocosora. Astamot Kalapagayam, Renato Tingorden, Brenda Tabor, Serlin Rivera, Barangay Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosora, ni Wendel Loreta, ti Magsingal, Ilocosora, Edgar Marquez, ti Bukay Abra, Abi Kitasol, ni Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosora. Astamot kablawan tayo pa na pagayam, Lorde Posilero, Marlita Gamata, ti Lintek, Banayuyo, Ilocosora. Astamot ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay, Ligaspi, Galimuyo, Ilocosora, ni Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Barangay Dinaratan, Salcido, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Tiri Alcantara and family, Marlene Pitarque and family, Dilay Alcantara and family, Los Alcantara and family, Ismael Gabo and family, kay Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez and family, kay Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo pa na pagayam, Lito Turalba and family, Leo Turalba and family, kay Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosora. Kay Nilibina Rosendo and family, kay Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosora. Kastaw kablawan tayo mo at ni pagayam, Perlita Mika and Norelia, Idita Mansano, ti Barangay Kaliwakiw, Salcido, Ilocosora. Astaw tinaanak Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union. Isali Baging, ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, ti Ginaburan, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo at ni Lorna Bumaksa, ti Poblacion Villaviso sa Abra, ti Carmila Bilandres, ti Piliganabra, Anali Asuncion, ti Bango d'Abra, Lorena Divina, ti Babrasiwan, Santa Maria, Ilocosora, Enemian Braceros, ti Pakang, Santa Maria, Ilocosora. Kablawan tayo mo at ni Ramirez Ryan Macaraiga, naimbag nga oras kin kanitom, pagayam Ramirez Ryan Macaraiga, ti Daytoy, Hingkapra Buibuya, ti live Facebook, ti DCTV Radio, ti Radpas, babaon ti programa sa Mibingayog, ken Dandaniw, ti Lukanja. Kita to'y pagaraw ti pagkaamo manipod, Master Control.
po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Dan siya minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Kitkunan ni Ramirez ayan makaraig. Kablawan man ni Tatay Florencio Florentino Racasar Sr. nga taga Kaplawan, Palali, Locosor, Tatang. Kunamot ni Ronald Siraco, naimbag Rabim Sir Pasatotman, karagiti kabatsko dita 24 IB Wildcat Battalion dita Barangay Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora. Iso da Staff Sergeant Bagurio, Staff Sergeant Quintano, ken Staff Sergeant Castro, magretiro dahito Umay Abulan. Kaya nagiti amin nakamang ti 24 IB Wildcat Battalion dita Barangay Remedios, Cervantes, Ilocosora. Nagkapuray ta kini pagayam Ronald Siraco. Na kumusta kaya amin dita nay 24 IB dita amin nakasuldaduan dita Bugboga, Santa Cruz, Ilocosora. Yan, si MJ, kumusta si MJ?
si Mergen Ortega. Kita tuyon na kiti brandi da motorsiklo Honda Yamaha ken Suzuki. Kasor installment anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayon nag-apply tulungan kayo ang makairuwarte motorsiklo yo si Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation manipod kandung branch Narbacan Bantay Santo Domingo Ilocos Ken Abra. Adda ti agur uray 1,000 pesos. Kadadda ti makuyog na customer makairuwarte motor na. No adda ti sa studio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, mumisita kayo para kita nadakamat sa branch office sa Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo lipipatan ng ibaga tinagan Lito Alcantara Sales Manager Pinoy Bagayo ng Igyo ti Radyo ti Radpas para kita madanunan nyo kakapintas kinaisum ababalasang to opisina si Don Philip Marketing Corporation tapnin sigila maala yumutlang ti 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, 30 requirements to valid ID, and may salang ako mikal. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabayon ti motorsiklo da yung kailanan na kito dyan luwar siyara ti motoryo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation ti Candon Branch, Candon City. Hasta mo tin kagisan pa kaala iti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 agpababa 2014 yung kailanan nun iklem sa opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy to original ORCR ti motorsiklo yun, agraman valid ID. Kitwablawan tayo roda pagayam Fatima Valdez, Evan Valdez, Merly Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabado ti Corroy, Santol La Union. Kastamuton kadapagayam Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, kini Marisa Rubia, ti Kalitong Borgos, Ilocosora. Kastamuton kina Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, sa Buanan, Santa Lucia, Ilocosara. Kablawan tayo mga si Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga, Luis Gallardo, Crescenta Villacarta, Lili Gambon, Mr. Mrs. Nanding Pili, Galutin Family, di Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, si Kapang Pilarabra, ni Gato Reyes, Tukepa, Luba Abra, kini Madeline Monses Titamat, Villa Bisusa Abra. Hasta mo na pagayam Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Boreta, si Barangay Boter Santa Maria, Ilocosara. Hasta Kinsaria Tubia, Carlota Blusolo, Solebar Kodjama, Tin Family, ti Barangay Makawayan, Burgos, Ilocosara. Ablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and Family, Mar Combas, Presel Mileno Combas, Candida Combas, ti Barangay Gayaman Luba, Abra. Hasta Kinebi Nicanora, Eduardo Nicanora, ti Patar Agno Pangasinan, Kinilailani Rivera, ti Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan.
Ablawan tayo para Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Jomila Alcantara Jr. and family, Meleniego and family, Jopilo Balvin family, Lito Balvin, Berelio Balvin and family, Dennis Aguilar, Bobit Aguilar ni Benedicto, Kodjamat Jr. and family, Robin Kodjamat and family, di Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kita tingurog tidani yung intay basa, managapo kay Rem J. Lianis, Itagatsor, Claveria, Cagayan. Tidani na maysa ka ang mga lilaw. Yung dahito kitadla sa Jay Pagilian, ti Hong Kong. Adayo ti Gubata. Anyan tinak panakailawan, balikas mo kasamitan, isot ng balod to'y kaunggan, tapno si katay pagtalkan, puso kitan tilumlumdang, lulwakitan tagar arimayang, tasakmut gayam tinagayayamam, napiklan ka obaw ang mga lilaw. Tiyayat mo kasla kapupudnuan, siyakmut gayam na palabugan, inrarim na tikas taunay, tapno dya kun makalungaw. Ikarigata kalipatin, sakit imbatim kaunggan tuinakem, dya kun kayat mapay kinayat, itikaskin ka, ulbod ang mga lilaw. Suray ta ti Daniel may saka mga lilaw. Managapong ipagayam, Rem Yanis, Itagatsor, Claveria, Cagayan. Ngumday ito kitadda sa Jay Pagilian, ti Hong Kong. Kitad tingarod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniel, ni Pagayam, Rem Yanis, Itagatsor, Claveria, Cagayan.
sa bali no gustuem nga bana mapukawa dita arpa jaki pili tuy bagi duwawan pamatek mo kanya wenno kapo nga bye-bye na tatuwing ayat ko dito at balbaliukin ka kapulain ka awan sa bali apat pake kaputas ka ay ayaten ka Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapokot ko for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagaluga biti ng ganyan si Balbalayda di naduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda so iimbilin ko na tupad na ma-distribute at para dito di kalaki victim so
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko titi hindi nga gararamid nga may isa. Una na lagi tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalo na no preservatives added ko na yay. How to cook kadalo yay, no pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubong makaison at katulungat ti umig ti pamilya ko, makatulong dito bing. Para kanyak siya napinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngaminta, kayang-kaya mo ito, so kumakunak kita siya. Dati tableya, sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po, yun niya. Natibig-big aramidam nga chocolate drink. Slakapen. Naimas nakirad ka sir. Wala na take ka kasi. Kasi agam kamakam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga maaramid de ipang ko diyan. Aging gana ti kabalak sir han po ni surrender. Ngayon, dagi anak ko, iso ti treatment na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Dan 30 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. At kunan ang Hila Fernandez, good evening sir. Basta mo ting kapagayam, na imbagarabin, ti dayto ingin ka, panaguybuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas. Kunan mo ti Maricaram Murao Garcia, Sir Lito Kablawak man, nagdudwang anak ko ni Prince Jacob and Princess Joy. Aman nariman nga gayayam di unag ti balay sir. Thank you sir and God bless. Ito ni Minusaba Palakol. Bag nga oras mo idol. Kablawam man tinaimbag. Nga bragdingdingag amin na taga Duras Bawas Ranyag Santa Lucia. Nang runa ti pamilya Tobiera, Minusoba kin Palakol. Agyaman idol ti parangibasam ti kablaw ko. To'y kumagkablaw to ni Boy Minusaba Palakol. Manipo Duras Bawas Ranyag Santa Lucia. Ikablawan tayo runa pagayam Susan Galutan, ti Bagani Campo, Candon City. Ni Nina Jose, ti Katirman, Candon City. Ni Eric Saldua, ti Kamaraw, Narbacan, Ilocosora. Kay ni Larry Akisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora. Hasta mo tin karapagayam Victor Abaya, ti Kamangan, Santa Cruz, Ilocosora. Si Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City. Ria Palya, ti Lubong,
Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tin kada Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocos. Kin Ginalin Mina, ti Abcaburaw, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam ang Lisabon selection in family ti Kabarwan San Emilio Ilocosora ni Maribal de si Patak Burgos Ilocosora. Hasta kin Dennis Madriaga ti Bango Dabra, Agosto Mico Llorina ti Suyo Ilocosor ni Angel Arsina Tabur Narbacan Ilocosora. Hasta mo tin kada Mr. and Mrs. Jeffrey Lisa Gambito and family, Narling Galon and family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Pablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Di Armayla Garnasi Gawat and family ti Barangay Katirman, Candon City. Pablawan tayo mo ni Angki Malano ti Bangar La Union, ni Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayoyo Ilocosora, ni Sally Kodjama ti Santa Cruz, Ilocosora. Pastamot kablawan tayo ni Lenny Ramirez, ni Madarag Salcido, Ilocosora, ni Reyla Marca ti kay Marin Salcido, Ilocosora, kay ni Marcial Bravo ti San Tiburcio, Salcido, Ilocosora. Pastamot kay Mercy Cabor, Ira Crisanto, Erickson Kenneth, Manuela Kenneth ti Barangay San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam Durante Gramay ti Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat ti Silgawat, Lawrence Gawat ti Barangay Katirman, Candon City. Hasta mo't kablawan tayo na Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Glorio Abalos and family, Mrs. Edda Escobar and family, and Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, Isabangan, Pingan, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Vin de la Cruz, Linda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosora. Hasta kin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosora. Kene Brenda Lopez Ariula, ti Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Jose Valdez, ni Gaya Balvin, Claudine Barruga, Daniel De Rosario, Miriam Cordito, John Balucalag ni Sunshine Sumakyag, ni Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosora. Hasta mo tin ka Mati Reza Gaboy, Dan Albert Tangad, Lucila Elgamo, Sangre Cruzado, ni Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocosora. Hasta mo tin retired Master Sergeant Arturo Passion, Cora Passion, Kati Passion ni Cesalen, ni Barangay Captain Mr. and Mrs. Robin Mamaklay, ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocosora. Hasta mo tin Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, yung Gakutan Panli, ti San Nicolas, Candon City. Kita to'y pangarod ti Pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers' Month Celebration
in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Isugamit nato yung programa na i-request President Bongbong Marcos at aming pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod, ipapresa ako. Dapat sa 18 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Kablawan tayo ruda pagayam, dito Alcantara, Domino, dito Cortes, Flordelisa, Reyes, Beatriz Bas Ilan, Milady Dapiawen, Clarita Domingo, Secho Balansay, Kabugaw, Suyo, Luzon.
Kastamutin Karapagayam, Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosora, Mr. and Miss Berelio Fredelina Domingo in family, Mr. and Miss Binamin Brenda Rante in family, and Mr. and Mrs. Elio Marpes Domingo in family, Tinalbo Santa Maria, Ilocosora. Kastamutin Joby Lingawat Salon, Adelina Bugasto, Tidarapida, Candon City. Kablawan tayo mo ti Pilomino Gakusan, Isbirga Gakusan ti Barangay, Dalnar Santiago, Ilocosora, ni Edwin Asorin Pesquera, ti Bango Dabra, Mrs. Mina ti Kabapuraw, Burgos, Ilocosora. Kastaw kin Jopper Bilaso, Jopper Dangkikan ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo mo ti Bobby Gorospe, Laria Baba ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocosora, ni Marc Antonio Gratuito, ti Villarica, Candon City, Mr. Gallita Duga ti Paok, Norte Santa Lucia, Ilocosora. Astaw ti Bernardita Libaton, ti Bugnay, Candon City, Yanismi Regunton La Chica, ti Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo mo ti Pagayam, Cesar Balios and family, Vincent Diego Sr. and family, Ryan Balios and family, Kalangigan Second, Candon City. Kablawan tayo mo ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenny Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kastamutin Karapagayam, April Abilio, Mirjo Abilio, Rodrigo Abilio, Dilanyo Rubangil, si Rubang, ti Barangay Amgate, Candon City. Kablawan tayo mo ni Rolly Gabaldon, Laperte, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosora, ni Richard Chan, ti Orsadan, Suyo, Ilocosora. Kastamutin Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclay, Gendores, Ramirez de Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Kablawan tayo mo ti Mila ni Kabamban Marsan, Delvin Ganadin, ti Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Kastamutin Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frank Almirol, Chopilo Bagoy, Narciso Abasa, Mr. Mael Kenjani Fikwa, ti Bangar Respan Radio Group, Bangar La Union. Kablawan tayo pa ni Barangay Kagawad, Mario Barik, Barangay Treasury Angelina Abanto, Barangay Secretary Reche Guerrero, Barangay Captain Ricardo Belog, ni Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosora. Astaw kila Mursalebo, Lorenzo Lawagi, Oljeta Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosora. Astaw kin Jubilito Bustamante, Lorenzo Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo na Ariel Lopre, Marie Lopre, Yolanda Lopre, Noel Lopre, Marilyn Ison, Lily Ison, Leo Ison, Daniel Orbor sa Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Kita tingarunin ti Maudi Asulata, Ameruknoy karakay amin, Pada. Sarak tantukay iti sa dinumang alugar ket ipudno tuken ka ti ay ayatek ket siksika agamakak kamang ibaga
agsarak tantupay di kan agayem ngem nalaglabes pay di ayat ko saan kumamapay no agsarak tantupay tas tuig matati agayan malmal dayak no adayo ka kanyak ngem no kanayon at taka tuy denak jak nga ipod no tuy ayat na marikriknak no agsarak tantupay di kan agayem ngem nalaglabes pay tuy ayat ko saan kumamapay no agsarak tantupay tuy ayat ko saan kumamapay no agsarak tantupay. Adapay sa 10 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 8, hintay panagpakada. Kablawan tayo ngayon na pagayam, Rick Rivera ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., ni Ribay ni Edwin Sullivan, si Don Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Pastamutin kanapagayam, Jan Oscar Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, ni Santo Gabayan in family, Lanaya Gabayan, ni Barangay Salvador Sikin, Andon City. Paglawan tayo mga ni Macario Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Kinimi Abaya, Isidro Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Delia Kidangin, Leo Kidangin, Ricardo Calagis, Rosalyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Mirialin Benito, si Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosora. Kablawan tayo mga Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, hasta kini George Jojo Toledo and family kini Punong Barangay Reño Calip and family, kinaami na Barangay Officer Ulo Norte, Santiago, Ilocosor. Kablaw dahil itong nagapo kini Barangay Kagawan, Wawi Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocosor. Unamot ni Yome, good evening tatang kablawan man ni Sean, na madama ay ayab na. Hello Sean, kumusta? Anong ginagawa mo? Naglalaro ng tablet o cellphone? Yan, magandang gabi. Sean, mamaya usap tayo. Ha? Sean. Kumusta, Sean? Kita yun nagiti branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, kanya pa itururay nyo gagayam,
umay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makailwarte motorsiklo yo ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Adda ta gurura yo 1,000 pesos. Adda ti makuyog na customer ang makailwarte motorsiklo na. No dati sa Ludsudyo, tumawag tila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Pino kumontak ti Bia Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo kung nagtina nakama sa branch office, Tiruan Philip Marketing Corporation, yung saan nyo liplipatan ng Ibagatinagan, Lito Alcantara, Sales Manager. Binoy bagayo ng Ugyo, ti radyo, ti radpas, para kiti madanunan yung kakapintas, inaisip mababalasang to opisina ti Tiruan Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makailwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, iti requirements to valid ID, ken may salang ako may kara. Nagitimot nakabaylon ti motorsiklo da, yung kailanin nagtawag sila luwara, CR ti motorsiklo yo, to opisina ti Tiruan Philip Marketing Corporation, Kandong Branch, Kandong City. Kaskabot kalagisan pa nakaala ti plaka, ti motorsiklo da manipot tawon 2017 nagpababa, 2014 yung kailanin, iniklim sa di opisina, LTO District, Kandong City. Ito ko tulong na kitay, Xerox copy to original luar siara, ti motorsiklo yo agraman, valid ID. Hello, Sean. Pa-istar-istar. Arawin papagayam nila. Agsipod tunaybos mo rin, ti oras tayo tiday ito yung programa sa mibingayo kinandani tilukanya. Kitinton manon malum no bigat, padaanan yung tumanin. Isa sang bay na braydaya o pagtingan nyo. Arawin papagayam nila. Ibati min dinaimbag nga oras kinrabiwamin apada-pada. Itinagan ti Master Control ni Angel Ruel Laranang Astamo 23 beside TPN Channel 13 ni Jo Marie Abab. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, Lito'y I love you, babayo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.